سلام فتواتن كبران تقتلتي ببزلكم وسلام تعنا رغان داتمنى لكم أمنا لكم عن تمدينا دما أما حوالي ميديا عزيوم أزرب تعباتاتن تكوزات حبريتاتن هزوم قريبا لكم نزتيانا لايك سبسكرايب شير بمقال جمرو لغتسلنا مدينة حوات أما التروحوق أما عدو تغم نسري لعلي دبناتات زعمق لعلي كواغب تزدمقا نبرهان زعززا ندمت إزم إزا دموقات حبري رأيوان أنصار كله تصابوتات قد إمكاز تعاود كاز بإرترا أبمت كالكاز أنيعكاز لزمكت كايمو كبرن مغوسن نعاقا يخون إذا واقع استغفلا واقع بواقو بلوصات زوسدت إذا بمسواتي زغنشلا إذا بغت صالب غنكن تنابن قلالعن إرترا بقطباك الدراع حجون دمنان رهاتنان نعا نيرترا يا موطن الأحرار يا نبض المدى تمر اقرام وهدم صوم رأيوم سراويت حقي تأمرتنا عالم ميزان ورقي قستن سلام أمتوهم تركبت حدري زنبرو نقال بقبري تركمت مبتعانات بأكوبت أمتوهم سمرتهم تعذبوا فقدهم تصبصبوا ملاقبوا يوم صنوعات دلدل عنديهم حتين مأكل تضحياتهم نورا يهدي الأجيال معنى الوطنية والصمود مقاويل الجيش الشعبي رأيهم سرع من قدهم سمور اقرام وهدم صوم رأي نهزب إرترا كاب ودب حوحات هزباوي ويانا حرنا تقرأين من لا هزب إرترا انكو عن مبال سلاسان حموشتان عامت صنبل مع تنسانة أبص حكا كبل يفتم هزب تقرأين مريح ودب حوحاتن مسل عرس وسان هزبتات كاب زلوهم زينا أنغمت كلاو أمنات بمبقاس هزب إرترا نسالاس عامتات عدل خاب على خانمو حاس نزكاير خي قالسي زلوهم دقاف كقلتو تاني حميهم أبزيت صنبل مبال سلاسان حموشتان عامت مع تنسانة خاون إذ قوامم داقيمهم كرقاقوص الخايفتهم هزب تقرأين هزب إرتران نوح عامتات أبزا كايدو وفتحا وقالسي كم هزبي أبح ماقنا تصبغن حبرا وعوات زدقاق فحوات هزبتاتيهم هزب تقرأين مريح ودب حوحاتن حزون مس هزب إرترا قوانا كالوت هزبتات أبسنا يقربتنان محزنة استماسرتا سلما وركبن حبرا ومعبالن كت أنا خرزلو وبهاقي إنا قلت هزب إرتراون نزركبن محزنة أبا متنخار الجامقا كمتوات بمتماني كبل قليت اللهم دقيمنا انكو عن مبال سالسان حموشتان عامت صنبل معلتنا صنتقا أبس حكا كنبلي فتو زلالمو زخرن ماقوسن سواتنا هزبا ويان حارنة تقرأين ناي ترقياتاتن موقعزيان بروجيكتاتنا كم تزتنطفو كعبيه ناي منبر أبايت سفيح مدباتون معريقو كدرخيو ناي ماين إلكتريكن أقلقلوتات مسفح بروجيكتات من داي مدنواي قرم تزي كوينو مبقاقسي أبزي إذن يازلنا خلتشن إثران شدشتن كدرقاحيو أما حبراو قلقلوتات قدامنا تمهرتي أما حبراو قلقلوتات قدامنا تمهرتي بسفح زواو دقف كاب قدمة تمهرتي زوقوسو بروغرامات قداماي درغيت قبر اللومي عبي تثبيت كالله مسفح عينتاو قلقلوت تعناون عبي تثبيت قبر اللو ذلو صلاتي وفوين سعرينيان هزب ترايزي كونه تبعن صنوعن تصمامن هزب سلازلو
ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ መኸተ ህንፀት ሃገር ከዓ ዘይፍለ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዲናሞ ሕመረትን ድርዒ ጠረፍን ስለ ዘሎ ሓበን ይልበስ መሰናኽላት እንተለዉ እውን ስክፍታ የለን ቅሶኖ የሱዳን አየር ኃይል ትራክ ያደርገዋል ምናምን ተብሎ በተሻለ መጠን በዚህ ሊሄድ ብሎ ነው እዛ ሰዓት ስራ የጀመረው የተባለው 4 ሰዓት ከምናምን ሲደበድብ ነው ያደረው። በ4 ሰዓት ከምናምን 12 ሚሳኤል ነው ተሸክሞ የነበረው። 12 ሚሳኤል የመሸከም አቅም ነው ያለው። 24 ሰዓት ይተኩሳል፣ አየር ኃይል ይቆያል፣ አየር ሰማይ ላይ ይቆያል። 12 ሚሳኤል መሸከም አቅም አለው። ከነዚህ ጭኖት የነበረው 12 ሚሳኤል 8ቱን ሚሳኤሎች ወርውሮታል። ወረድ ተጠቅሞበታል። በ4 ሰዓት ተኩል ውስጥ 4 ሰዓት ተኩል አየር ላይ ውሏል። በዚህ ሰዓት ደባዚን የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ይዞት የነበረው ታርጌት ለመምታት 4 ሰዓት ተኩል አየር ላይ ውሏል። በዚህ ሰዓት 8 ሚሳኤሎችን ወርውሮ እጁ ላይ ገና ያልተወረወረ 4 ሚሳኤል ባለበት ሰዓት በከፍታ ላይ ያለ አየር በአየር ተመታ። 4 ሚሳኤል ያለው ማለት ነው ገና ሳይጨርስ በከፍታ ሆኖ የተመታው 10 ተኩል ነው። በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሌሊት 10 ተኩል ነው የተመታው። ዋጋው 30 ሚሊዮን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከቱርክ የገዛቸው በ90 ሚሊዮን ነበር። 3 አካጅ በ90 ሚሊዮን ዶላር ገዝቷቸው ነበር። ከነ አንዳንድ መላወጫ አንዳንድ ኦፕሬሽናል ነገሮችን 100 ምናምን ሚሊዮን ነው ወደ 110 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ገዝቶታል። እና የተመታቸው በከፍታ ሆኖ የመምታት አቅም የነበረው ከሚሳኤል ራቅ ብሎ ከመሬት ራቅ ብሎ የመምታት አቅም አለ ተብሎ ብልጽግና አየር ኃይል እና ይልማ መርዳሳ የሚመኩበት አይነት ድሮን ነው። ይሄ ልክ እንደተመታ የተምዘገዘገ እንደምንም ብለው ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሊያመጡት አስበው ነበር። ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ተመቷል። ግን እንደምንም ብለው ቴክኖሎጂውን ትሬስ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ ምድር ገብቶ እንዲወድቅ ሞክረው ነበር የተባለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተፈታትኗል። የቴክኖሎጂ ሰዎች የነገሩ ነው። ይሄ ብትመታም እንደምንም ብለው ወደ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ወድቆ እንዲወድቅ ሞክረው ነበር የኢትዮጵያ አየር ኃይል። አልሆነም። ልክ ሚሳኤል በአየር በሚሳኤል እንደተመታች 4 ሚሳኤል እንደጫነች ከደባዚን የሚባለው ዋና ከተማ የብሉ ናይል ዋና ከተማ 50 ኪሎ ሜትር ርቃ ተምዘግዝጋ ወደቀች። አሁን ያሳየዋችሁ ሲወርቅ የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄ እንዲህ ብሎ ነው የወደቀው። 50 ኪሎ ሜትር ከተመታችበት ቦታ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሄዳ 4 ቴክኖሎጂ ጭና ነው 4 ሚሳኤሎችን እንደጫነች ነው የወደቀችው። እንግዲህ 3ቱም አታለች። 3 አካቺ የቱርክ ሰራሹ ውድ የሚባለው ነው የገዛው። አንደኛው አሶሳ በቴክኒክ ብልሽት ነው የተበላሸው የወደቀው። አሶሳ ነው የወደቀው፣ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የወደቀው። አንደኛው ቅርብ ጊዜ የዛሬ ሳምንት የ2 ሳምንት በሱዳን አየር ኃይል ካርቱም በሚደበድብበት ጊዜ አንደኛው ያኔ ነው የተመታው። ተመቶ ወደቀ። የምታውቁት ካርቱም ሲደበድብ። 3ኛው ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ወደ ቅዳሜ አጥቢያ በደባዚን ብሉ ናይል ክፍለ ሀገር ሲደበድብ ነው የተያዘበት። እነ ይልማ መርዳሳ ምላሽ መስጠት አልቻሉ። ወድቆብናል፣ መተናል፣ ውሸት ነው፣ አልመታንም፣ አልወደቀብንም የሚል ብታናይ ግፋ በለልካ ተገፊፉ ዝቃለስ የለን። ትግራዋይ ከዓ ኣብ ግፋት በፅውን ኣይኮነን ብሔራዊ ፃውዒት ይቐርበሉ በብዝ መሰለ ይኸይድ። ብሔራዊ ፃውዒት ዘቕርብ ኣካል ኣብ ተሳነሉ ሰዓት እውን ካብ ወጀራት እስካብ ምዕራብ ነበረ ትግራዋይ ተቓሊስሪን እያ። ናይ ኮሚኒኬሽን ኣክሰስ እኳ ዘይነበሮ ክዘራረብ ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት ታሪክና ተሪእና እውን ህዝባዊ ቃልሲ ብሔራዊ ቃልሲ ዝገብር ብዙሕ ሻብ ደልዩ ዝኸይድ እምበር ተገፊፉ ቁም ነገር ዝገብር የለን። ግፋ ከዓ ኣብ ትግራይ ባህሊ ይኮነ። እዛ ግፋ ንሰማዕ ዘለና ግን እዩ ዝበልኻ ንሰማዕ ዘለና ሰብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ነግሩና ዘለዎ እዩ ዝበልኻ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ባዕ ክነግሩና ይኹኑ። ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘለም ክነግሩና ዘለዎ እዩ ዘለዋ። ግፋ ባይ ፕሪንሲፕል ብእዋም ደረጃ ዘዋፀ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ እውን ተለመደ ነገር ኣይኮነን። ብኡ ጌርካ ዝመፅእ ለውጥ ከም ዘየለ እየዛም ቡና ንኣምን ማለት እዩ። ህወሓት ንህዝቢ ኤርትራ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ እንኳን በ35 ዓመት ጽብር መዓልቲ ናጽነትካ እንኳን ኣብጽሓካ ኢልዩ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን መሰል ዓርሰ ውሳነ ካብ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት በመብጋስ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዘካየደው ናይ ናጽነት ቃልሲ ዘለዎም ናዳን ደገፍን ገሊጹ እዩ። ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ዝተደጋገፉ ብምዃኖም በምዝካር ሕዚ እውን ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላምን ሓበራውን ምዕባለን ንምስፋን ዘለዎም ድሌት ገሊጹ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክልተኣዊ ምሕዝነት ኣብ ምጥንኻር እጃሙ ከም ዝዋፃ ድማ በምትምማን ኢሉ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ